Kada bih jednom rečju opisala ovaj susret, rekla bih motivišuće. Osvežavajuće. Inspirativno. Kidanje. Ulaganje u budućnost. 3 reči. Poziv za akciju. Upoznavanje. Održivost. Povratak prirode. Javni fondovi koji su raspoloživi nisu dovoljni da pokriju troškove zelene tranzicije i posebno ulaganje u biodiverzitet i očuvanje njegovo. Zato se nadamo da će se poslovni sektor uključiti. Odgovorne kompanije, od kojih je većina u članstvu Američke privredne komore, sve više pokazuju interes za ulaganje u biodiverzitet. Mi smo zato u posljednja 2 dana ovde na Tari u fenomenalnom ambijentu Nacionalnog parka kako bi na jedan holistički način zapravo pomogli kompanijama da nađu prave sagovornike i da svoja sredstva i svoje aktivnosti upotrebe na najefikasniji način. In Sweden we have a saying that says that nature can give you everything, you just have to listen and take care of it.